enti Sam George kwasia wabati said ye oye matwoman e wo kaso awate trum na kwasisan Galamsey na akwasisan wo opposition nyansa nyina gutika krakanum ena oba no yema position mfaso bia ma so yenhu de wo ye wo Ghana ho eye wagimi nti wonye obi ama ne nkankyere omusuro meme de meka akire wo ye kwasia Twene Jonas, the king of all warm-up, Wabebo Gumbi, and Superman, Wabetuja, Eddie Akosam, Zata Georgia, or Minister for Information, Communications and Digitalization. Concerning data bundle price, or when I say data bundle, a bona yedine, old toy in that esa. Office affairs near you. Concern that enemy says Sam George or the demonstration, the politics last year. And like I say, for the high data price, we should blame Esla, who was then the Minister for Information and Communication. But Sam George Eba office in 2025, we are silent on that. And no, Nigerians advocate can be patroned, and the issue of Galamsey, any LGBTQ. Sam George, are you quiet on that? Nigerians have a fire, and papa, or fire, were the most useless minister among all the appointees of Mahama. And also, I'm saying, when needs himself, okay, student to be so edited to classroom. Ama, teacher phone, and no, Nigerians, HM say, you blame Mahama. Any IGP, you know, na ensemble, be nine at Nigerians abroad. A high penya broke media. That's what I say, demo. Over like video, no other room, over subscribe button, click the notification conflict update. Now, better the word media, mamma, our comments, as much as possible. Not see them for so any be asher. Ye can say, I'm no, I had a jibosian, wonderful. And you know, I tell you, I'm no pa, oh, jibosian, oh, metia, oh, there, Miss Rowdy. Shemia kwesi anwumre bo 5:30 be pa baju sika obekọ fie no na woni ho bo hia sika ne de format bi obeka odi sika be ma ne de obeka ama de ama no the same thing and happened to Ghanaians in 2024 yeko elections mo. We saw Sam George doing all manner of demonstrations. Stop Galamsey now na odimu anti-LGBTQ plus bill online go to parliament no ehun demonstration na Sam George edimu bi or your demonstration or even high data bundle packages or the way demonstration. Sam George Kasai gwa see say or do Ghana bros as say ya the Ghana mana or no kwa betima swa Ghana or beje Ghana fira manemu. All of a sudden Emma bete crown Sam George aka say omun eni yentu abama omun na mu free be ya the office ya no to V8. And I say civilians who say minister be a corner or the V8 we should take a photograph of that minister. The infant to a cancel later. 2025, and Mahama appointed Sam George as Communications and Information Minister. All of a sudden, I came in a new dance and they obeyed the data bundle Bob from. I think what I was a Jew, I did go grow data bundle packages. I just go grow. You better check MTN daily office. There's the amount of 52 cities for 8 gig. Yet me mount 10 CDs for 1.1 gig. Kwasi asemsa. You could be Sam George who are not there. A finance minister Juma. Now I tell you, say a communication minister, a Juma, a finance minister, and a channel, anything that deals with tariff, anything assembly. Or no, any young calling, but opposition, the Hunyans say a solution away communication minister or no, na air to tomorrow. Anabeka Galamsey and or Kasa Baby LGBTQ. Sam George Kasa Mahama and San Bona Unyas but 5 months in office, Mahama Namu free, Sam George Namu free. 5 months in office, Sam George Auto Lexus car, brand new one, $240,000 plus. But opposition can say who to be the MPB at the Ima, the photograph and tour. Now, another way in an air customer. Anna Junior said there be Sam George. We are the most useless minister. O kasa gba ye show ye bibi nyesa waso be ye hia ma ye papa enti Sam George kwasia ni ye ba trumu ye be stop sesi a trumu na ko wie sen na anu ya Sami Jamfi kronfo tachi amoa sisa ye dollars egu ne kam no chema kronfo eno amate sa agra dan so betena say da obewura Mahama fie de oba ai o say ai friends ai bag o de beba Mama Chadi, or say that me free Mahama or Bama here, or say that may the Ghana must go full of dollars, every free Mahama Fiwaba.
agrada unti agrada ne scam Ghana mpanifo nya jomama munyimi ya adi ntina mama mame baifo we about background for ba we to scam mo menti ase yo na ti sam jamfi no ya aboa nti so mama ya aboa nti we ya okikase na chese mo ya kronfo aban yo e chese mdi asem di deal na mo ne no wa motimi ama ono no timi kase ofiri mama fie ba cash of dollars or the beba no she Ghana fo abufuo Edie na mo ne kronfo no deal ben na mo ne wo enti Sam George wa bati said ye o ye matwoman e wo kaso ate trum na kwasisan galam say na akwasisan wo position nyansa nyina guti kakra kanum ena oba ye no ye ma position mfaso bia ma so ye hu de wo ye wo Ghana ho ena o ma be ka chem say we taxpayers money akwaje Lexus brand new Odi position so many years Toyota wuyena na tim da bia na mihia wo de na atikam Sam Jamfidie no nam fom. Wow, and never kwaji brand new Lexus. O ma Ghana for na be ka kire me. Obi se o car no high quality and M division high quality seat. Chale seat no o massage. Eti utim na massage wa o eti massage me na me pepe. Ba me pe settings na me pesa me set seat massage na quick anu anse ma press ya. Enti me press we na massage ni o. Press ne baako mienu ne ensa so. Enti start massage no. O na me che no. Enti mitimiti so na slow ba ya. Ma me esa na me pepe. Eti me massage me na ma pepe. Eno kra ka o mi ntina me ne ge no. So eti Sam George and out me set seat massage no so computer no something configuration no do abe how I see power what dey my but be see up sound na tie me ntie V12 sound no BMW start and now of course me kasa check car na car na ya adwuma obi see up sound na tie ntie ma me kasa nche no na ye ntie sound no why BMW start the car BMW start the car BMW start the car What it? What the sound no? V12 sound no. At the qua sound and at the qua sound and at the qua sound and at the qua. BMW 10 of the car. BMW 10 of the car. What do you know? What the sound no? At the car. That is the sound of the powerhouse. What is here? V12 sound and at the car. Yo, so what the sound no? At the car. Sound and at the car. 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 So, obviously, okes in Kumasi, o student be the etuo ahye no ho aba eno na me blemu John Mahama no aha na me blemu John Mahama. John Mahama is so weak. John Mahama is so weak. We am mampanyini na we jaina etuo nam krom wo sa anu asa o yesi health insurance maybe or Paul Juma or koboko na bokofo na kobo ni tuaku no bokofo nyina mu ni twa asere mako John Mahama jimini ntia o na we no he woni yoho no mo ya mo ntia o ayame na me ya mampanyini a enka wo a mo amkokun insurance ni na maku aban nipa me abeche mo ne de mo boduam na kurom wofo nyina abehwe na kam na siso na sojafo de tuo pe ni akumo uma free as da bi John Mahama ni yoho no ma jimi awudifo ye nya omo ho ye ku omo ana de omko to prison o bank na ya asase wo problem uko Kumasi asase nti bokofo de ade no mo ya moa ayeja omo se da bi omo de omtimi kum nipa ko free ade no mo ya moa eye Mahama fault because Akufo had to transfer 8 years bokuni bia ni wode mrasha ni nsem so okum nipa because na hama Jimmy fo no akofa yo no Jimmy onima djuma madam parentina so na fe no onsi adjuma ni freedom pare ho call fire no mafa no
so makofa Jimmy for way na ma ene tuo no omo che tuo no ba bia tuo mo di agro yesi ai tete ko kes kuma asefo ni nyina mo so omo tuo ni free bokofo boys no bokofo ma che se boku ni no ono o tikuma ase o no satin kan because omo di jene free bokoba anopa bia beton okuma ase ene omo omba nkran beton na omo sa akọ enti omo ni omo an eti kuromu ho enti omo ba station ho omo lodu jene no omo be yiguo na asantefo no ene nkranfo no maamefo na betu omo ho de kodwom enti omo nyina Ghana for they don't need no visa say omo de bewura kumase anase omo de bewura nkran o omo ana eba enti omo ba jene ka anase ene ntuo ni gum na omo abeton ntuo na ma asantefo no ne nkranfo no eti tuo na ewoni number bia ena tuo hihye nkura ho wo school ni nyina boko eye mahama na ama we nyina ba wa faili we jimi too much. Oh, omoku aban ni pese no health insurance ni no eye fine case na kama investigation achi omo na mabebo omo tuo pay anamu nku omo so omo de omako prison 100 years and now 40 years simple sano obi tincha minsu koku obi amekodamo na ma jimiti uko ka obi se na ompe o masem kwasia omu nyimi ya nka ba be kaso omu nyimi ye atofo si ni nyansa a ochi dollar da bi ame mona baso aka so am bribe ana da bi I no platform wajimi edi na wo in your watch as a mampanyini in your watch nti am Trump asem no the first week oba e okuwa bi before 35 boom simple mu pa mu kofa tuo bi o enu abronze omu kofa tuo anwumre na Trump mai kuo mu nyina simple anya fe na ko nyina ko na pa no awu a oni wiase bi o hwan na kofa tuo kokuo bi o nipa no awu a hwan na kofa tuo kokuo bi eti criminal no yenso so ne so na ko jira yo na pa criminal acha wo ya boa anti Sam George wabati akatu esi illegal mine no koso ede na obeye afa ho ede na obeye ye hwe de obeye because wo opposition ye buy the 5 days best of illegal mine mo buy NDC for na sensuo ni kese omo na ye illegal no anti de na obeye afa ho wo de wo afiefo na ye omo sensuo no because si achama untumi omo si wajai na sisi NDC for na ye den sensuo no wow anti sa mu jama to force nko aye adwuma na mo maka nyina magimi mu ntimi nya adwuma na ebe kakra mu jimi be at way at force performance na o perform over the dollar no enti dwomama enye wo a ena wajimi a nka mampanyin bia ni wiase a in his watch obetena say nipa nkum nipa nko free na enye foolish case enye wo no wajimi anka impossible eye wajimi nti wonye obi ama ne nka nkyere omusuro meme de yemeka akire wo ye kwasia nti set up in the history of Ghana mampanyin bia ni oba ya bokofo mwe no muguo dada jeje bai no muguo kufo bai no muguo atames bai no muguo wa woni atames bai o mantimi ankunkum nipa no muguo nti e ba ne senya asisi ade mama omutumi se omutimi kum nipa ko free innocent man na ono no okope bibia bedi abehwe ne yere ne ma Canada man time or say keep the fire burning or subscribe. Thank you. Obi anko twini Steven anko subscribe say be ya comment ba me unu ma body no makanya ma okope bibi abafie bedi ene me koye den ne nam na yakoku ni ya because there is no security in the country. The safetyness of the country and to the extent say crank it the two shisha ewo school excess sa akura na tu kura no come the now the beko akura mobile money shop akorobo no what I say enti etuo ade a say mampanyin de na si from now we there even though say manya great economists all manage dollar no won ama normal board ya agba from ebe drop that's not me say mo amaka munye lazy defense minister eni kwa say we lazy. What you say national security eni kwa say we lazy.
Oh, na mujai Jimmy, motiwa mfaso bia ni muso yenwie sika I incline for you go mu Jimmy I am fault because omo ka kire me say dodo na Efri Medina ho eko inside eko ton ade o wa na mo ampanifo ni bi ma jeje bribe afri ma before ma Jimmy for no mo nso abakwan no wom de omo nsuro wuo na omo bantie basa na driver for no station ni o musi passengers na passenger no oto ade no okwan no nante madwanum ba ye no ma enforce mra no na obi obeje obi bribe akoma no kwan so ntana no mo jeli na enkasisi ya no obi asuro se obekwakoje obi bribe say maame kwotena kwan enti passengers si frika ma on choice as owura ko onante kodwonum na ma clean because oba America obi anti pavement so eye bibini aboa nko ano no emra wontimi nisi because the panyini na oba enforce mra no corrupt obeje bribe enti si enim say si masi beje bribe the other ni nkutua bribe ma no me nyina kwa no but dwene say u bewu a de oje e bribe no nyo ne bewu bio car ti free na e ba so a so enti mesra mo na fero no sa zongo janshi ho no Madina ho no munye no one way nko say be ya cars entwim fani paso enti one way no cars ni nyina ko right no ma ko make it no ma san back eye better than say car mienu bonsa ho na nipa sa tetare ho eno na ma nipa wu rough no because the car ni nyina one way a e ba sa mu nyina mu kosei enti obi anim say car no enti omo wo ko no nso mbe wo ko ahia car no basa bi na ma na ebi make you ten wo kwan ni mfimfini no na ama congestion na high so na fe mu enforce na fe no mo chi ma me fo no mo aso odin a mo mpese o meko inside na fe mo sizi o mo no ma na fe mo twa bi 50 cedis atoso amomo enti se onu odi ni Jimmy ba betena kwa wa match na mo watua 50 cedis a onu abesua nyansa the whole day say no beton anya enti o ma enti mo enforce law na the law will work America ka kwan ni da ho opa konkwase speed camera betwa wo tifie na om diskana ba won tua o license on be suspended over time simple omo enforce mra na oba bia enti mesira mo mumienya isa na bibini nsu ye nipa mumienya isa na bibini ye nipa nti Sam George we are here to see the guy now the whole position ye ba be say no na si omso wa wi sika to say Sam Jamfie wi sika no akoto lesos brain ni na mo yesa emwa aban no mo yesa emwa ese mo di sika na mo wi ani nyina ko energy sector na mo ma light ni gina so na munya ni munyam because light edunduma esenyuma light off esenyuma kofo nyuma nyina be sei kofo nya pade be sei TV be sei light eduma where the ntimi nko where the dan what you say on ntimi nko ye construction one most of the job industrialization in here electricity and if you have the money to buy luxury cars na mu we are the tona e dia kofam futura mo fa sika no enkoye den enko stop dumso na afei no mo fa dia aka cement kuro no ma chel se dwomama unua Ibrahim Mahama what you say oton cement enti manisika taxpayers money farmer no supply cement mra na the whole Ghana youth no monti omwo is a form of job creation now the mo 10 million and 5 million na mumfa pickers ni so fi show musam ni cement Ghana ba bia said ye be ya nsuo to a ateche no emehiri ni enyi gata nto ba bia emehiri mesese nkofo na nsuo ayifa nipa na akum nipa na nsuo kukuru nkofo store go na nkofo nsuo ekukuru nkofo ka because yesu ye nipa ni enya moa broni krom abo ni ha wo akofa afri Africa ba bia wa cement to the extent that broche kura asika akwa ho ewura mba bia na the capital city the owner of the resources you know ni kroma teche nsuo ta no wu nsuo atosa gata ni ani nyina ko di ntia because a former no sa de we head that former nyina gata nti nsuo ni memewurawuram na akogu ponum enti for dawo ba nsuo ni ntimi yirim fo bia fie dade ntia because o man le pipe atototo ba bia
And that is what we call leadership. And yes, you go yes, you can't talk. Some jam fear yes, you can't talk. Now you can't want some now. Some George also go yes, you can't talk less. Unim so me catch them. Me catch and no more catch them or comment section. The echo should be on my frame catch them. And Ghana Mampanini, you are failing as Mampanini. Your mom will fail you. Now to forcing na ye wunyame. And say to forcing no. Say what now ma unkra ni we sika ni nyina de to talk as akesia. The ministers be no be we sika kotobia. Ebedru maybe na to force intimen catch dollar ni bio. Because the expenditure will be high. What you say? Be high into be depreciate city no because o koto car na ekwasi buroni e na aye car no nti udu sika na nkoma no tu so sika ni nyina akọ nti dollar na sa na exchange rate ni ti o nti udi sika ni nyina import no bu wan say afi city na dollar na sa be mene no nti munyai na montena car na mo wadada no akufu adomu omu wiewie sika de toto car ni nyina gu ho mo amodia mo na maban abanti aban car wo ho no eye mo amode enti na wo sen wie sika akoto foforo oh enti na wie sika akoto foforo cost of one is a brand new tier rubber fully loaded Lexus na Sam George akoto abra wona mo Ghana 8 years minimum ka wuya otinam wo nkoto car foforo na anu ya wa ban ba and 4 months peno obi apeso dan millionaire overnight millionaire adan. So, Timontisi, Montisi from Namunye, mun deliver more promises. Said a bay ya, that you never, maybe I'm cast a Ghana from to Abamamo, Yamianko, Bianto Mamo, a Mian, I'm sure Montomamo, MPP, or my Jimmy, even though class my Jimmy Cram, Jimmy and a MPP, no, and Tinam, sure Montomam, Timucos, Jimmy, a bedroom, no, Memeko Castle, Montoba, Mamma, Becassa, Quasia, 4 winning and Gotaba, home female. The American Ghana 40. So what I say. And Tina me be am catch say the way the rate awaja boko for pamo so mutimi kumni power of esi agboko nyese boko no any tamalibum ebo ano awdru a bolibam boy mahama okuru mani na no nso betwa okuru ufie unhia se omba be ufie because we criminal we entertain criminal he opa he ma oba kromfo na ya wantia no amwansi sana opampa na ma ne bokoro no a that crocodile abontin when you be a wiana one of baby wiaw because sana criminal here. So one year one china go to prison, no one china so amana na prison and chile come for many years. Now Jani say we kukum ni pantu panache no one kwachina ma I am for so law na ma law na work you criminal so obekum ni pasa because we Jimmy until you hono me cannot crash them my bind be fail because of boko. Enti obi kum nipa munko kunibi physical na fe 10 year boa no osua nyansa because ma che so nim nyansa po ma hyeda nyom ne ko school nyam moa 10 nim nyansa kra che akani asantini omo akọ school papa ba omia na moyi onu school be na owi ase onko ye onye 10 ha school be na onko ye omko school free ho anse na free education kra ba meni omo na wo classroom omu nimade papa Omuko school, they know the law and order. They know the rules and regulation. They know say obi kum ni pa ko da prison. Na fi adenti na o kum ni pa woni na mo. Amun koche no. Adan afei na adenti na wo mahama wadwuma nya asante hina dwuma ni say obi akum ni pa ma ne nkoche no. Eye wo wadwuma enti o mo nim law no they know. Afei adenti na obi akum ni pa no magya no ne na mo magimi. Ha? Sankwasi asem se mu ya ebetresa na bedrun kran na fe kran so obi kum nipa ko free na kuma se obi kum nipa ko free na fe o man na dan jungle cause kakra be didima na bedru ba bia ma che o se entafo ni nyina anuanom nyina bukuma ase ne kran ho ye futu fly na egu Ghana ho this the same way and now the same way now when say obi adwuma no o de kana besiwa o sisa bola bia o fom so na adwuma 1 hour bia o gipe some anti yensu yebetimi aye bi obeyi bola ni nyina akọ na adwuma so obeyi bola ni nyina akọ is a form of job creation so ese obeyi bola ni nyina akọ obi se fire TV3 ye mam nkọhwe o mo magime dodo
Akufo-Addo ne te so na omu kum nipa si anka omu de omu jimi abetena odi omu adi na tem but John Mahama de John Mahama come omu bribe nti de bia so omu betwa ntro defend no omu nim say nipa kum eye wrong anti aban ne site was silence no atena wo say yenkum nipa innocent man insurance omu say health insurance officer otinika mu ko no ma block kwan na pay omu abonitu omu wie no ma twaja ahika no makunu jurobe o machine na busu amfo kra ntimi detect say ni person machine da bi wa dane enso na utina wi ase dane nipa boni ni sa na de en wanya film o yonku nipa a ono no ye health insurance ama wo tani kwasia wo yale ya tani aboa wako hospital free tani kwasia tani aboa tani kraman na osidabi mi kukum nia na o ye adwuma aboa me nananom ene me yire no ma omo awo ka omo betimi akọ hospital omo a omo baboa wo no osimi kwa kuku omo na kwasia uku omo wi a wo no uhia mo a hwan na abeboa wo enti se Jimmy kusase ni mamprusi ni mu ye nuafo enti di enti na Jimmy mo ahemfo ni nyina mu ni twase ne maako enti mponi mpanimfo mbekire mu nyansa mo ye moa don ma hene ni asante hene timi kwa what is obi akokum obi da baby. That is maturity in an akan maturity na mo ye moa dodo na mgusoro mo ye control obi entimi nka chem se mo jimi na mgu boko a mo ye moa nkwasiafo mo jimi amba betuma hama na ba be hand boko case mi wi anam de akonwa na ma no na me ko mo jimi ameba be yeku atuma hama na ba hand boko case no me ba ma kum nipa 200 one day me di soldier fo na ba bowe tu okuno munkukum amu nyina free yase no ma jime do they don't deserve to live. Tire waje mfama me e wo comment section we din say much Jonas abidwam obi anya ne share. What is your view on that? Aha ipenya Block Media. Akra.